Da ga zvat, bre. Te život uvati me lik za guzicu. Jao, kakvi leševi smrde ovdje. Kupla mi je guma. Ljudi moji, šta da vam kažem, stigao sam da radim. Nije mi bilo baš dugo. Dugo mi nije bilo, ugovor potpisao, nema me na faksu, ja ga nisam ni upisao, reperi su ljuti, patračare o meni, šalim se. Nećemo denira sad. Čekam dostavu već jedno 20 minuta, ništa nema, ali rekao ajde da snimim bar ovaj uvod. Šta ima novo ljudi, kako vam se čini ili da li vam se ne čini, šalim se. Šta ima ljudi, kako ste, jesam nedostaju, evo je dostava. Evo je dostava ljudi, prva dostava pa rakija. Idem po neku rakiještinu sad. Dosta kolega kaže da nešto nema posla i lepo je vreme, gdje da bude posla kad je lepo vreme, ali ajde. Vidjet ćemo kako ćemo se borimo sad sa ovim dostavama više i sa ovim poslom. U suštini to je to, idem pokupim dostavu da vas ne smaram pa se gledamo. Dobar dan. Prijatno. I šta sad, kome ja da zvonim ovdje sad? Delivery? Ništa, ni dobar dan, ni merhaba, ni ništa, matori moj, znači... Bože sačuvaj. Evo ga ljudi, stigla je druga dostava, nije spremna, piše da će biti za 2 minuta. Sad čekamo da se spremi, čim se spremi gasiramo dalje. Idemo dalje za 170 dinara. Ljudi moji, show. Kupim neki, ne znam šta je, džusovi neki, nemam pojma, neki sokići, šatro, gistro i to. Idem da vidim za koliko će biti spremna, pa vam se javljam, hajde. Ćao. 000. Sad će za minut 2, u redu. Da neko sad, evo vidite kako mene to iznervira, meni to sad izbaci iz takta. Da bi sad odmah u dostavu ne bi je ni ostavio. Prijet. Sekund je falio da odem, brate ljudi, ne bi čekao više sekunda. Evo te zoveš 10 puta čoveka, brate. Ljudi moji, kaki degenerika ima sve ovo nema niđe, brate. 4 puta zovem debila, ček da vidim na kameri, da se ne vidi koliko sam puta debilčinu zvao. 5 puta debilčinu zoveš, brate, i on se ne javlja. No nema nigde. 5 puta ga zvat, brate. Show. Idemo dalje ljudi, vidimo se, ajde. Kakav je ovo klan ovdje, šta je ovo, brate? Lutimo, brate. A? Lutimo neki. Ja gledam, brate, jer su neki migranti, brate, kad viđa tebe, brate. Evo je ljudi, treća dostava. Malo kasnije, nema veze, evo ga ovaj migrant zamal da me udari, brate. Ja ne mogu da verujem, gledaj ovog degenerika, brate. Zamal da me udari, prošao je tik uz mene. Gledaj ovi crnač, ovi crnci se matori gledaj raširili ovdje ove crnkinje i svi, brate, da to je više. Počeli su, bre, da se bakate ovi crnci. Gledaj ti kako se ona ponaša, kao da je u Bocvani matori ili odakle je došla, Nepalu, brate. Znači kao da su napravili favelu ovdje u Srbiji i oni se tako šire, bahate, gledaj. Ne može to tako se ponaša, bre, brate. Zamisli ti odeš u njegovu državu i bahatiš se. Šta bi bilo? Odrali bi te njihovi građani kao kera. Vezali bi te za banderu. Ajde, gotova dostava, ljudi, vidimo se. Evo ga ljudi, let's go pravo u Knez Mihajlovu. Ljudi moji, prva dostava u 20 do 12. Sad je 20 do 1. Ja sam tek treću dostavu ostavio. Koji show, bre. Ljudi, viče me neki lik. Sad, ja tamo staju. Ja staju ljudi kod... Jebote, život uvati me lik za guzicu.
Ovo nema nigde, brate moj, ne mogu se raspravljati sad, ali ovo nema nigde, brate. Evo je ljudi, 4. dostava, 1:30, brate. 1:30, pola sata nisam imao dostavu, brate. 4. dostava. Idemo da je nosimo, nešto mi guma izduljuje, ne znam šta se dešava sa gume, iskreno, a skoro sam je zamenio. Vjerovatno sam negdje naseo, jer ovaj smrdljivi amortizer više ne radi i vjerovatno sam udario malo jače od neku rupu i za malo, brate, da se zabijem u pasu. Vjerovatno sam u neku rupu malo jače udario ili neki ivičnjak, ali nisam od ivičnjak se ni skako, pravo da vam kažem. Ali ovdje bušan put, strašno. U suštini idem da odnesem ovu dostavu, ljudi moji. Baš nešto slabašno posla ima, ali ne isplati mi se sad da idem kući, brate. Nisam radio mjesecima. Mora se naviknem, ljudi. Da, šta sam teo da vas pitam, ljudi? Da li hoćete da vam snimam serijal daily vlog ili daily klipovi sa dostave i to? Pišite u komentarima. Što li nas Bog kažnjava sa ovoliko pedera? Ja ne znam. Ljudi, evo ga ostavljena 6. dostava. 1. dostava u... Šta je ono, jebote? Gledam neku žeturač tu. 1. dostava, brate, u Beogradu na vodi. 6. danas. Iskreno, promenili su malo liftove ovdje u ovom Beogradu na vodi, sad su sve u ogledalima. Napreduju, brate. Koliko je love uloženo, nije loše. Mogu da se ogledam, evo, kao u Bruceli. Kad Bruceli u ona gledala upadne, pa ne znam di si, da li si pošao, da li si došao. Kaka majica. Znači, matori, za malo da me lik ubije, debilčina glupa. Znači, ljudi, da ne povjerujete, nije mi radio GoPro jer se raspravljam sa smrdljivom podrškom i brate, lik je tako uleteo u Beogradu na vodi, desno je skrenuo, za mal me nije ubio. Užas. Ja više ne znam ni, brate, kad mi GoPro radi i kad ne radi. Evo sad mi GoPro radi. Malo pre kad je trebao, kad me ovaj debilčina zamalo ubio, nije radio. Ljudi moji, kakvi budala sve ima, da ne povjerujete, brate. Jebote život, majmun mi, dok se ja raspravljam sa podrškom i nisam upalio GoPro, idem lagano i stavio telefon ovdje gdje mi inače i stoji i sreća pa sam bio pri svesti i nisam gledao u telefon, inače bi me tresnuo debilčina, ubio bi me, brate, i to na pešačkom prelazu gdje je meni zeleno da pređem, a njemu, brate, crveno da stoji i on batica je pun gas proleteo. Noge su mi se odsekle, brate, rekao, da li je realno ovo više, brate, nema vredi, ovaj posao treba pod hitno menjati, inače ćeš izgubiti glavu, brate, u gradu. I onda dođe neki mentol, meni kaže, vi dostavljači ste retardi, kako vozite, kako ovo, kako ono. Gledaj, ovaj se penje na ivičnjak pa skreće levo, desno, šta radi, nema. Evo ga, ljudi, prihvatio sam sad Mek, idem do kad distrikta dole na Dorčov. Tako da idemo brzinski to da odvezemo, to je 7. ili 8, nemam pojma ni ja. Tako da vidimo se, ljudi. Jo, matori, da nema ovog albuma od Džale, brate, Bube Korelija. Tako bi se smorio danas kao grlica. Ne sam puno jako da pojačavam, divljaci su u saobraćaju!
Jao, kakvi leševi smrde ovdje. Jo, ljudi, kako smrdi ovdje, ovo nije normalno. Zavrti mi se u glavi od smrada. Matori moj, šta je ovo? Burazengija. Ovo su ozbiljni smradovi. I gledaj sad ovo, ladno sam naduvao gumu pred 10 sekundi. I ona izduvljuje, neću stići da dođem do lokala, brate, gledaj ovo. Gledajte ovo, ljudi, neću stići da dođem do... Ne vredi, brate, ne mogu da stignem da dođem do lokala. Puh! Puh! Gledaj ovo. To nema nigde, brate. Kavarija, ljudi moji, pukla mi je guma. Evo sad guram bajs do lokala. Pravo da vam kažem, ne mogu danas da stignem ni da odem da kupim nožicu.